Papa ko ni kino result ko ni. Apa? Papa. Beri, lihat ke semua. Selamat pagi. Turun. SCTV. Hindi tara tu poya ko ri kapisan. Ko mangkaitan ni punti. Ialah ko kupotoro tamatuan na siya mintu sulu solanasang. Ondongan na kamu mintu rapu tula unangkaran ni inde tamatuan ta jong may padang la di pasisola rapuna lan patane. Kumuha na lan temelambi totemo dolo mintu unala tangkaran la palaku kipatun lang ang puang. Belana ya tumi poka una lante atu totemo mendadi tanda malik duka. Kumamuina batang rabuk mira batu dikua buku mana mira tak moraka. Payamu nani mempayan tu semua. Ia tu kita kosirapu nenek ki umpapayan kamisaran belana menggerontok duka kumua latoki lamate ki langki limanna puang. Kirampo usorong ite katuangki mati olo malabi imi. Kipatongan kumua ya te kami mintu panampami. Belan nami tanpa malabi ikan opuang. Ya duka motoang kisipatu selek laum pakalabi komilan mintu allo katuangki. Nalante atu ya te si rampung kalante inan umpapayan kamisaran. Yonate misa sara pengkarangan tulaki angkaran. Yamutu laki kali te kaburuuna ki potoro tomatuanna. Solate anak batu ampo sola duai. Tu di pasirampun lante inan ya te opuang. Belana ulendui kasipatuanna tomarapu kumua. La diangkaran te batang rabukna tomatuangki. Si solate anak batu ampo sola duai. Na la di patama patane mendadi misa tanda kamisaran kumua inang yate me kasumpuran opuang latokan nilamate kan ni tontong kipapayan kamu lampabata ite memintu rapunna te tomatuangki tu dolo memboko mo opuang belanna yaduka memendadi tanda sabi to kumua inang yate me kasumpuran tontong kipapayan lan katuangki angki tontong duka ungkana say kumua tak mi bela untan pekan sia tontong komi untun duikan o ambe ka penombang kilan suruga papayam mitu ka masokanam mi opuang anna tontong duka temay papasake mi laki tarima belan na mendari tanda sabi kumua inang kisi kamali si pakaboro lante katuan manasende duka tola mini usorongan kan teme mintu papasake laki pake unalai katuangki mi pagari itu salah budangki belan narampokan mentingayo umpotete sangan na puangki pong Yesu ya mau puang siapela abak kasalangki amin. Awak anu jo sekali bisa kadai pati sisi tu kita supaya anak tandai tak sawah itu kebutuhan kita Kepentingan anu. ya oke
Oh, den lah, Dek. Den Salem. mau anak kru ya. Saya nama tanda mengiru malang-malang. Enak malang. 30 apa? 31 ton kurang lebih. Lagi untuk Kamu kian lakukan malah pusat tahu Bahkan pas mangkat sentuh kemana lah ko. Reste. Bende HP kili di pakai pian. Satu yang terlarang tante. Cek. Sampai dulu itu nang jember nusan. Saya kunci kon di jember. Enggak. Ah. Marah mo to kak. Jadi terang pedo kan tu kan. Masa kalau nomor rantai gimana? Apa? Maksudnya kau kon itu kan sama apa sama kena tampil itu air sampai ini. Tayan. Ambil berapa tu? Oh, ini dia. Sambari pene pemele putuna. Anda kama yo manunna to kota pala na tiro pana. Apa? Oh, di Papana. Baru tu dia Iya tuh, nah India tuh enggak. Kalau dia otrin dia turun tangan ya. Oh ya dia tuh benar nah. Batu marampari itu tempat curi ote. Iya marampani. Ah, yang minta marampana na. Alem dulu jom satu foto kami dulu mereka. Terus suara tuh. Pela-pela ipakutindis. Sa bapakutindis bagus. Artinya Oh, yang marampa, kita uji ote. Yo, nyen itu marampa Penekanan na. sama bahasa Indonesia tuh. Om yang paling baik. Oke, dalam bahasa Inggris? Oh no. No. No comment. Jadi lagi kita ngerakor gitu. Yang lagi itu iris. Tidak. Di mana?
anak palasya panay putra tu ban. Iya. Bukun. Oh. Mana rokok pa? Mama tu patian ini. No, porque por un le tengo yo que. Ya, kamu tu. Ya peden kami la sedi. Sedi kiro lindoko sa balucu te lindoko pasti na tahu ko. Oke? Ya, kami support. Geser. Lagi. Ya. Yang pasti si penolo nate. Kami anu dulu. Oh, Daim tu nilai tu anu tu. Lesona mirip Lagi menemukan soal utuh siapa ya? dampin na pisan to. Iti kartonnya. Minna mo na sila ka natin siyo to. Sule na sa ngiro ko tole. Ah. Awas papa. Atap se. Malino ko ba dito? Kamu itu. Angkat. Oke, aman. Oh, paano itu sulit to? Tambah yang kiri tuh. Oh iya, lah. Ya. Tambah yang kiri. Oh iya. Sini, sini. Pamer pandeban, kira ko tuh, pasulir. Ala ni Pepori. Hindi ako mangururan. Ye. Mengurah. Masa balik pembunuhan dia. Mana pesambung dia? Oh, karo itu losoro na anu na peri. Oh, peri. Itu losoro anu na. Sering itu na dia karo. Gunting, labor kan? Labor. Boleh itu. Angkai lah tuh. Enggak bilang gitu. Tinggal neneknya. Asalan. Halo guys, saya Radela. Saya seksi so sibuk. Aku tuh seksi suprot. Elit tuh, minta mana itu lo nanti lihat. Habis. Nah, dia nak suste. Iya tindak. Sedang kafe dong tuh. Jam merek yang Pasti ya tuh. kalau tidak ini. Tadi. Sekarang itu ini. Syukurlah. Tenang. Ya, selesai Pidiante. Ah, jalan lagi. Apa jam? Jam nah. Bisa jadi. Atau na daerah kampung na sa bawah. Ana magayang do ako temuray ko tem. Ando. Magayang. Dompe na. Baru labo. Sandalan.
Ya dompe abri. Dompe abri ya. Kasing na lang. Ben pori. Mustang. Pakai mah pertama Kosong. Tole Mustang eh. Ya sekali ini. Desa sekali lantu. Tahan lu kamu kita nih. Tahan toh kariso. Pertama tole temu tuh pirang itu. Mustang. Tarik jangan main. Oh, tas. Itu mau. Malah mau kita baik nih. Tabe. Malah kami itu tenang ambil apa aja. Di parok ko tuh parere rarana. Alalay itu bulun na yun. Ya, baik. Mana aku putih kan? Mana putih? Ambil mana putih? Oh, mela mo. Di paling durit kailan na di pa tama ulun na jabay ko. Bisa babi tu ya kan? Putay ka bang? Bisa pendek. Bisa pendek to eh. Besok temu bisa tobain ya? Putra. Di sana kau. Di sana di ujung sana. Enggak apa-apa itu air ini nak, bukan air apa. Oh, ini sudah air jernih. Oke. Mau keluar. Dia mau anu na jo, dia mau tanda na jo ulun na. Dia mau tanda na dia lulun na tulun na. Pasti. Pamana lah ikan anda, bapak tua. Apa nardora di petani tu? Ada yang bisa bantu na teh. Iya. Ada tanah tumbe na. Bantu kan tu. Apa nih tu? Dia Kalian yang asing kita runa. Sabang dede ulun na. Tunggu. Jadi tanda jo. Ulun na tede. Bantu desa. Ini, anak maring dadu ada di kamu kamaya be jos. Magasar ka dia. Bantu ulun na. Iya. Ada kaitan betul tidak? Ente komite. Dadam na kan gitar. Kain na ni. Tilendok. Dia mau to. Lagi. Sedikit lagi. Ya. Balik itu piala dadu. Betul kain na damai. Pori pe no. Entahnya. Tasir ka na matumba ke di kon no laki bana na tahu begitu. Ah, nabi saya perlu ko na. Nelita. Oh Nelita. Tabe labon. Ya sudah tu begini. Mana tu?
Iya. Biasa taruh kena. Hindi yang boleh ini yang pokok dulu nah. Ah, mau mana Sarah? Pelaku na sonda. Karena me kadu kamu. Padahal lebih sangke macam-macam di ketik bule itu lah. Makanya pelitian itu pabinsa ta singkian. Singkian. Tapi keperlu pabinsa ya tuh. Singkian. Kami singkian sama bisa. Karena itu sebenarnya tikar sorong. Belum saudan atau nih putar dulu temen tetap kan ya. Kamar kan nanti mau. Oh ini nih pulang. Hai. Pokoknya hajar, adek-adek, pelan. Ya, sini kan, jangan kamu lihat rumah orang, nih. Tunggu. Pelan, awas Anjir. Tiba dengan selamat. Air putih. Salah baru loh. Air. Mantap. Lalan ini. Coca-Cola deh misal kartun. Apa? Coca-Cola misal kartun. Yoga. Coca-Cola satu. Yo satu kartun. Yoga. Ada di atas. Emang ini. Peti. Diperiksa, sudah sampai mayat. Oke. Tapi ya kita belum angkat karena mayat air. Biar dulu begitu saja pemirsa. Pakaian nama tuh pakaian nama. Ore peta. Al maleo masau. Umban. Oke. Ay, dala. Tanah tiro yoga tuh. Di kopi aku kampung mau mati. Bayar itu. Den sampingin dia teh. Yan
Nakudo kayo di kapoya ko pisang to, nakuna kana lemer ya kitin. Iya deh, sama kenapa ada pisang teh? Nah, malu nak tanto na lihat kamu tuh. Bisa benar kalau diangkat. Iko langsung kendek lang dam. Baku mana beri itu? Time tuh. Ati piring, ati piring. Ete piring na bay may. Ada piring na. Tadi ba ini bima? Min kadena. Biar perka bisa tanya. Iya, Maling ka din. Na pira pulo mo taon. Mumumuni ini corona. Oto pa. Ba't ko pa may siya? Ako siya. Ako may tili. Anu bilang selain dia nanti timbun dulu. Tanah tur aku tuh. Ay, anong mga rin sa mga sa daw pena no tena. Kalau kanawan du kapisan to na madomi jala sa ba. Dodolan man ito to pero. Ipo dyan piso. Nakampayura ya lang lapang. Iya, Rampanan na dulu. rampana mi. Ya. Anak kan dede timah. Buang saja jauh. Nah, yo itu kata kidena sepuki. Weh, dah mama. Ay, murah koy. May mo kung kambengan kalian. Ano wala ka sa sola injo na samben. Masuro tumutun. Parang guru-guru lang. Ayos, karena mimi na nakampay. Palagi mo. Nemi. Alam balay. Balay. Nalimi terus pero ulun na to dia sawadi. Ulun na to ako tulun na to na dalawang. Perondo. Mama perondo tara. Kira kabayin na niyo siya dito. Din. Minta mabili. Jo bili. Kamu kalian dia. Inanano napukada duka po yako ito no kana kana niyan. Nenan. Bukan na kita. Bukan na. Makam go kunta nala. Nena. Oh, saya. Ati to silaga. Ada Peter siaga. Ini. Ini. Orizal. Anak pelau kuda kan dia. Oh, bawa ke sana. Kita bersama. Mati di mana? Boleh. Tenda mereka sama dia mungkin nyala lah. Lula ko tulun na. Kan nama tuh. Kamu mana? Dah aku pernah pangampas. Iya. Messi pedal pedal lo.
aku dah lopongan. Tay tanda lu nada ako. Ada den spidol inde. Pakalan di joto kali ni. Itu napa? Apa tu kai? Nah, dia nasan helin dia tu. Dia bukan mete simba. Dia apa? Dia pala kode kali turun lah. Dia tiri tu kode dah ulun lah. Kalau batu lebih ngadep ke sana ya. Kali dia kode ada terbori. Bori dan dolo. Bori ya. Namui pisan namui domi pisan dikuri. Pamesay namuna. Ostoya. Analisa kita ni foto-foto ni. Kesan. Patorin dito pila mi na di kasaray. Abile, ulun ni para sa diyan nasang ban ti pakyan ito. Terisan. Tangan kibawa mali. Baba mo ko ye. Larang. Ako iti to. Os kayong. Angka. Malay mo. Kala mati belum itu. Ay mati doon. Ya. Mati lompo. Migay mo sa dinamo. Ano ba to malupok ito? Imam belo to. Aku meretan na nale, setan ko. Tenor na ina dei pulo negeri. Ya tenona. Kami nalagay ko tenor. Ay po. Ada halo mereka. Halo ma. Dentro mi teeng la ka. Teeng. Buona Maris. Tagi la sinde. Oh, masa pasig le. Ya pa jadi korin na ni nanti. Jadi panwan. Iti sale. Tayambi. Hola, no le tahu.
Ini pada kan bangun pasang dulu. Mang kamu. Bang kamu apa nih betul Ah, itu yo. Buang kita menengah dia. Mana? Pak di mana aku? Kau? Boleh. Jomo te tingayona te patani tulatani solana sang mesiang laum patama marampai solatu tomatuanta almarhuman emariati yamotona lante mabongi totemo tantu ulendui kapatonganan la tapapayan tu kami saranta la tontong ki isi pasambayangan ondongan na kamu mintu tarukna miyang karami teme tomatuanta yamutu Matius Soe Salmon Rerung Pasama Farida Pasama El Mambela na El Lawai Solate Andarias Saekan menolopang langka masusangki kamu keranuan umpama totokan bahwa pertolongan kita saat ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Batu mapariku ku pabendan mendadi betelku meong lipenangku la diona kalemi
tu sanga madatumi lan tebongi ate opuang. Belana inang tontong kikanasay, siya tontong natiro penangki kumua. Inang tak sengak na tula untundui kanilan tekatuan, unolay tememintu agangki. Temito mitandai opuang. Kumua sirampungkan joti ngayon nate patane. Sela ko makdim mo atun nate jomai di kaburu mo. Apa susi mo to kumua ulendui kami saran na to makrapu. Makdim mo nangkaran opuang nalantet tu totemo lan saburan na kumua la dipaling. Ya teme kasumpuran rarabuku. Ondongan na kasumpuran kapatonganan, inang nenek kipapayan lan katuangki, latuokan ni, lamatekan ni. Laki parandangan ni, te kamenombangki lan atu totemo. Belan nasaka mo kantulama perangi, lasangan na puangki pong Yesu, ang kirampo masambayang mati olomi. Amin. Dialalamay kadadian 40 kasera, angka mapen 20 kasera saya laku pasal 50 angka mapen 10 apa na. Kadadian 40 kasera ayat 20 kasera saya laku pasal 50 ayat 10 apa. Kadana puang nakua. Yakub umpak pakareknan batang rabukna. Mangkato napasam mi tau iya tomai nakua. Iya tu aku te la di pasisola na rapungku. Piliang na dio inan na nenekku lan loko tu dio padang na Efron tohet. Iya motulan loko dio padang Mahpela situngan Mamre dio tanah Kanaan. Tu naali Abraham lako Efron tohet la di poliang mana. Nde moto dini umpeliang itu Abraham solasara bainena. Inde duka to dini umpeliang itu Ishak solaripka. Sia inde duka kutole sia inde duka sia to kuni umpeliang Lea. Ia tu padang ia to solalo ko lan mangka mo dialli la ko bati na to het. Ia to namangka mo tu Yakub umpakare nai tumai anakna. Nabenan duami tu lentekna sulelangan inan mamakna na sisarak angin di pudukna. Anna di patama batu di lobang di pasola rapunna. Bambang mi tu Yusuf rok kotok lindona ambekna. Anna batingi sia na udung. Na suami Yusuf tu mintu tahun na tu mak dampinna umbangki batang rabuk na ambekna. Na palakoi mi pebangki mintu to mak dampi tu batang rabuk na Israel. 40 allona nani ungkasarai belana susimoto namane sundun tu mintu allona to dibangki. Na mintu to Mesir mak barata 70 allona. Ia tona tilendok mo tu kapak baratan maka damiti Yusuf lakotolan tongkonan layuk na Firaun nakua. Ia ke mitirosiana parampon ni Firaun tekadangku. Mangka mo napo pasumpa ambeku nakua. Tiro mo lamate mo te. Damutang umpatama na liangku tumangka kupa dio tanah Kanaan. Na totemo eloran na malelangan. Angku peliang itu ambeku kumane sule.
Maka dami tu Firaun nakua, langam moko mupeliang itu ambekmu, susitu karena suamu mo masumpah. Susito malam itu Yusuf langan la umpeliang ambekna mintu to nala parea Firaun malelangan sola. Ia metu mintu parea masepon lantong kona layukna, sia mintu pekamberan lantondok Mesir. Sia mintu tolan banwan na Yusuf, sia mintu silu na Yusuf, sia mintu tolan banwan na ambekna. Ia man nama tu anak bitina, sia mintu dombana, sia bembekna, sia sapinna tu napatoro lantondok Gosen. Kede milangan naturu batu sangapa kareta, sia tomak pakkanarang lendu budanna tu to mak baninna. Rampomi solanasang ilako pangluluran gandung di rompo pundanga lamban lianna salu Yordan na indeto nani sioronan umbating napa baratami Yusuf pitungallo tu ambekna. Biasa den pekutana kumua tak siara kanaya tu disanga mak palin anu aluk todolo raka sia tak siara kana si tenta aluk kasaranian. Iyan na to umpeladai teologi tantu napahang kumua tak rana salah tujona disanga maapaling. Belana yang naming garontok lan kadan napuang manasa mo kumua ia tu batang rabukna nenek todolota lan kapatonganan inang di pasiram punduka muira kana bukun naman namora jotondok kanaan. Susi mote tu di pokada lamay paabasanta kumua. Ia ton natang nabela mo tu Yakub. Natambay mi tu anak na ia mo tu Yusuf. Sabat tatanday kumua sang 12 tu anak na ti Yakub. Na ia mo ti Yusuf tu untoy kaparentan jo Mesir tangan kanan na Firaun. Siya inang maasumpa dukaya. Kumoy nang lamubana ikemate na saba inang jori kami tu tondok kada diangki. Inang diben mo ya to sarani. Dia mo na sigagay bang to temo to. Selaku Indonesia turu duka mulai. Urusan nande Indonesia tak anamangkan urusan na luar negeri lo na urus. Ia tu di pokadang kilam metekadan na puang. Sitongan na siumpu basia tejona may ada tu nenek tangkaran. Tu nenek mendadi kada silambi. Te Yakub umpa pakilalan ni tu anak na sela ko nakuha maksumpa ko inang lamu bawa na. Ia mo sebenarnya te sabayan na sejaran na to Israel. Den niya tu paranwanan tu na to'y manda to Israel kumua. Inang jopi ya tondok kanaan tu tondok inang dadandian mo puang. Lanani te memintu to mapatongan untarima kasendian. Kana mintu tau si turu. Kela na pogoy tu apa susi temay sabak biasa. Kotantu den tu pemahaman berbeda-beda. Ia duka teme kasumpuran rarabuku. Ondongan na tioton duka yalan kapatonganan. Belan na tayo naman kita umpogo itu disanga umpasirampun ni temay batang rabuk na ba atu dikwa muira kana bukun na mira te disanga rapunta solanasa. Ia tu kita mintu toro toma patongan inang la di patoro sing aduka ki ia na yamoto nala lan katuan tamui di kotuo ki mate ki inang paralu ya inang di papayan tu kami saranta kita mintu toma arapu.
na kamu mintu rapun na tetola dipalin ya tomatuan ta Matius soe le temuan itu ya Salmon rerung pasama lakone putra to anak dadianna Farida pasama lakone pikal la imam bela silu umitela ya taruk naduka basya tomatuan ta almarhumah nek Mariati ia telai lawai anak nane Yose iyo sampumi basya na yate Andarias sama basya lah iya dadiamo tanda sa abite kumoya tu mamasena puang lako kamu tetarukna to la dipalin siya mintu rapunna inang napasake komi puang sabaden tuatu nebeng komi puang mi posara itu mintu na sabaa tantu tak na dikuwa diang karamana sangadina den tu dipapayan si tetena to dako to inang la dipasirampung ki isule tetejo kapatonganan sabay nang po Yesu kalena yan nakuha la di patorosenga iya tu sauran na domba na kambing ya jadi maleso to labat tak komi masolanasang belan na muinoy kuwa kapaadiangki dolo meto matuanta silu ta anakta tapi ya tu lamitiro lamintu na te kumua mi papayan duka matutanda pak kaboro mi maadin nangkaran mi ya biasa no kau tahu biasa dento mangimpi ya rampo de tu tomate umpakilalai payato kialami duka mo ya sabak kakangku mangimpi den tanta jong mangkutana mangka di kaburu na mangimpi nakuha lamaleki roko sabak saya nakuha marandang bang mo dika maleka roko ternyata memang nakabu uelan tu patane ta orang na dipasumpu-umpu tapi ya tu latatiro ya tu mintu penawanta sabak sule lako puang dempaya ya manna rimisa aku mua ia tumpasake kilang katuan ko tantu puang matuaya tapi ia tu roh na te metodolo memboko mo dempaya susibasiato na Rasul Paulus saya tu roh jo penjara ya naurungan ni maadin nabuka itu liman na tu dihukum ya manna rimisa aku mua ia tu lampasake kilang katuan tantu tu ane sorong tamalino pala di papayan tu kasimpuran sabana pamanas sakadan na puang kumua latuoki lamateki langki liman na puang kasimpuran ya duka mote tu paralu lata pemana lan katuanta umbomba diolai do tekuli ina padang inang menggaronto sinang tak nabale kumua ia mo tu kasimpuran kapatonganan si turu kamamasian na puang tu lataulai usoyanan ni tekatuan la dibela raka ke misa-misaki ya la di patumbe ke di kuala misa-misa mari ki la untingayo itu paadi unangkaran ni tesara mari na ko tahu bisa ki masaki punala tapi ya moga itato tabuda tasipakilala morong la ta era kakakurangan pakosusi moto la si paham kita sule si tiro kumua ia tu tapogo nate si turu duka kapatonganan tu diampuni sabak di papayan lan aluk na tibambangi ya moto na dipogo tu kamenomban bongi totemo sabak inang kamu mintu tarukna tetola dipalin di pasambayangan duka den natuna na tambay ki ipuang sule apa ko menggaronto kumua di pamisa duka ki laun tarime tu mana kasalamaran lan Yesus Kristus jadi tontong mo komibata usoyanan ni tekatuan belan nami papaya mote tanda sabi kumua mi kamali te tomatuami mi angkaran meloy mi kamali te silumi mi kamali te me anak mi ya
Yang mo tanda sa abito kumua, ta na torosala teme apa tapogau, sangadin na menggaronto lan sukaran naluk. May mo komistola nasang, tatontong untay mandai, tujuh na mana kapatonganan, tapas yumpu ite memintu-mintu na, tulang pabuto kami lalang katuan na rondong kipuang, unolay te katuan pak kamasyana. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pergilah dan yakinilah bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan akan sungguh-sungguh menerima keselamatan. Teruslah menyatakan kebersamaan, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Laki-laki anteng-anteng pulang anaknya mau sudah mau tinggal menangis terus karena anti sama dia anti lapito. Ini kemana kami